والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وفهما وتقا يا رب العالمين. لا يزال الكلام حول أركان أو حول بحث الصلاة. Masih kita niuha pengajian na to muin tumaallok pa as-salah sa bahaya. Maka na to sin limabay in شروط صحة الصلاة. تعنيين شروط صحة الصلاة. إنك؟ نعم. بها إن شاء الله سبحانه وتعالى لما تنكتنيو فبحث أركان الصلاة. أركان الصلاة. before kita nyumari pa arkanus salah, review tanyo nain من شروط sin صحة sin salah supaya dumukot tulin ilmu apa ngatayan sin nakahapalkan niya sin shurut ini. Ya Allah ya Umma Bashair. Bismillahirrahmanirrahim. شروط الصلاة قبل الدخول فيها فصل. والشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء. أولا طهارة الأعضاء من الحدث والنجاس وستر العورة وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر والعلم بدخول الوقت والاستقبال القبلة ويجوز ترك القبلة في حالتين في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة. ما شاء الله. Piara yung tulid makharij. 2 weeks na. Inshallah. So ibang kita magbasa kaya agaran sin makharij baraya. So ipaagaron ta in dia basa ta bahasa. Bang bahasa Arab suway kun bahasa Arab isa. Bukun bahasa Arab dia basa ta sa tono ta usul. Unsa biyana? Insyaallah taala biya melago na insiyuman sin makharij. Ya Umma Bashair. هنيئا لك. نعم. هنيئا لك. Artinya ya congrats kayo. هنيئا لك. نعم. نعم. طيب. كتيكم يا شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة قبل الدخول فيها فصل. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء. أولا طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. ثانيا ستر العورة بلباس طاهر. ثالثا والوقوف على مكان طاهر. رابعا والعلم بدخول الوقت. خامسا استقبال القبلة. ويجوز ترك القبلة في حالتين. أولا في شدة الخوف. ثانيا وفي النافلة في السفر على الراحلة. أحسنت جيدة ما شاء الله. طيب بها لما تنكتني فأركان سين صلاة. أركان الصلاة kita yung kitab niyo. Masya Allah. Susung na kamutungo nga. Luka isina mo yung badal. Mo yung juhud niyo. Pagtuntutan niyo. قال المؤلف رحمه الله تعالى أركان الصلاة
أركان الصلاة. إن أركان جمع سين كلمة ركن. نعم. والركن لو سن مع علماء إن هاتي سن ركن ما يتوقف عليه الشيء، نعم، ولا يقبل إلا به، وكان داخلا في الماهية. نعم، وكان داخلا في الماهية. ولين هاتي نية إن هاتي سن ركن مangha sinub hati niya rukun daysa mangha bahasa ang galislong nila pilar tawakan mo in biya maddu biya amo in foundation kalakihan to na in rukun lawsin mga ulama siya na in sabab bang siya malawa di tay maunin hinang sehingga maaunin rukun niya. Bima'na bangin hinang ibadah hinang sinmanu siya Allah Ta'ala wayruun rukun atau kan kalupahan nin rukun niya di tay maunin ibadah. Nah, biada siya ini sin syurut. Biada siya sin syurut. In syurut damikyan, bang di maagat di day sa matay main, sambaya. O kanuno-uno na ibadah. Kasi mga niya, bang wayrun niyat, wayrun sambahayang bistahon kami. Bang wayrun pagtabon sin awra, wayrun bistahon kanya ni taybang. Bihad turay sa binrukun kalakihan to. Di taymaun sin Allah Ta'ala in ibadah, uno-uno na ibadah bang wayruun rukun niya. Sa impiagbiddaan sin rukun iwan sin syart kabalikanta naam in rukun halawm siya sin hinang kumuddan siya halawm sin hinang dakhil fil mahiyah o sinaw halawm siya sin amu in hinang tubiyaw arapunin syurut in siya kharij عن الماهية هو سياسين هنا بمعنى إن سنبهايا in definition sin سنبهايا دين سيها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم إن هذه sin سنبهايا هنا سنبهايا in definition niya in siya compose siya sin himal iban sin kabtangan himumuman mag-start siya ring hatakbir o kahun siya sing takbir insang bahayang mag-end siya hawno dahin diiha at taslim pagsala ingan sinhinang dahin ha Allahu Akbar assalamu alaikum sambahayang so ingkatan sing kalakihan asupaya tayo mauning sambahayang halom siya sin definition niya uningan niya o sin biyad diin bialang ta sin ruku pag-ruku in ruku yun si halom sin definition daw. Na bang mayroon ruku larakin sambahayang sin muslim. Damikyan in pagtakbiratul ihram. Iban na sin kayo na. Arapon in pagwudu kalakihan day sabsiyasa wala siya bukun siya rin doon lokal ni halawm di pa siya before pa siya sin hinang sin sambahayang. Ang kanday wudu syam in ruku Kinanto matarang na insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanda niya khilafan sin mga ulama. Aon dahil mga ulama bista nila niya syart pasalin si hawa magniyat na ako before ko sumambahayang law sing kahiwanan in siya rukun naam karon na bang ko sumambahayang in bunal nagniyat ko before sa inniyat mo misan ko yun na nagsasambahayang siya unda siya masiha law ang kanda khilafan nila bang inniya syart ka atau kan rukun madhab sin Imam Syafi'i insiya syart kaywanan madhab insiya rukun sa bista nila niyat
Misan ko yung nagsambahayang halom na, yung damasiin, niyat niya makadkain. Law sing kayo na nisab, in niya makajari siya hasyar, makajari siya. Yan na? Na. In kaunta niyuha adlawin insya Allah subhanahu wa ta'ala arkanus salah. Rukun, karukun-rukunan sin sambahayan. جيد. نعم. لو سن مؤلف رحمه الله تعالى وناتس المؤلف يتنير المؤلف dalam pagsabot authors min kitab akala magyan ka yung muallif yung maringan guru na bukul muallif yung author qala al muallif rahimahullah ta'ala faslun ta'in kitab وأركان الصلاة 18 ركنا 18 ركنا نعم إن كركن ركنا سن سنبهيان لو سن مؤلف إن كركن ركنا سن سنبهيان كتان 18 ركنا hangpu tag 8 rukun. Ilang taon niya? Hangpu tag 8. Arakala ang dengkanin kapangadji marayawin foundation niya hanaho. Iniyan siya ya Shaykh may taim baris sin 8 baris taas. Main kan in jumlah in sentence arkanus salah 18 bang mumanahan in karukun-rukunan sin sambahayang mubtada meaning in siya subject in khabar niya 18 hangpu tagwan atin niya biyayta anta na mayta kita sinintaod sin rukun sin sambahayang pila tagwan atinin arkan as-salah mubtada in 18 khabar unin subay baris sin khabar ke pangadyan nyo pangadyan nyo grammar unin subay baris sin khabar sin predicate nag-ikhtilaf yung mga ulama Allahu Akbar na anyway pa ka muna ka dammam mula dammam ito ba la hawla wala quwwata illa billah na ini ni mga basic grammar in baris in hanahu technique sin nahum isang itamakan once mo kapahaman in sentence ang kanda ko bangyo ka dungdungan yung paginduukan word by word doon word for word yung paginduukan kamayaan ko kahatihan kasi once mo kahatihan ma-identify mo yung maana ma-i'rab mo na siya kita mo kuno besin ang bukin in sentence in mga karukun-rukunan sin sambayang hangpu tag 8 rukun so biyayta anta in taod sin karukun-rukunan hangpu tag 8 mga English subject in arkan in 18 predicate bang mo siya ma-identify na dahil hindi ka kaya ngatan mo na siya panisan may ta kasi own grammar own ruling hamuin habasa in ruling in katahan sin predicate iban sin subject subay siya baristapan misan patimindugin qiyamat subay siya marfu dimila ko statement mahukat misan timindugin qiyamat kung unin maghapen kanya always siya baris dapat misan pa mauno na yung dunya malanyap masay in khabar baris dapat so ang kanda ko na nga supan na mga makarelate ka mo na sad to say sa ko rin mga nagkuhan hindi 18 predicate siya sa may tabanistas kung kaya Shaykh long mo bang siya predicate khabar so siya baris
dapat may ita na hindi baristas 18 na kujiyakahan in jawab kaniya in katan sin parakala aun sadya exemption niya. In every rule there's an exception. Now, in kalima 18 dainha 11 sambil pa 19 exempted, meaning in word ini dainha 11 11 except long taif na 10 12 11 13 14 15 16 17 18 19 pa 19 exempted in word ini katan daing ha 11 pa 19 always siya baristas di siya magkapinda ang kanda misan siya predicate na hindi masi siya baristas may ta exempted jayid insyaAllah ta'ala makapanganji ka kamo anak at ikuwa magkalakihan na kita niyo madday kalakihan kita madda na karna in pag-usalon ni pagpaham kalakihan na insyaAllah subhanahu wa arkanu as-salah 18 ruknan awalan an-niyah dan jagahin an-niyah yung panagnaan an-niyah tak niyo ma ma'na an-niyah النية نعم إن هاتني قصد الشيء هاتني أم إن مقصر من هم بركة هاتني مقصر متون سهنا دينها بانغتين قصد الشيء نعم إن كتان عبادة همعنى سنية من سوي مقصور كلغيها انتو كارنا من وير النية سنبق هنانتا بيا مدو أنو نسجة بتيمة بيسيا تيمة لو تبيهان تاو نمايو سيا رغا نمايو سيا پمanga sapa ang pajunub siya pagpayo niya pa sapa junub siya wala siya nagniyat sining pagpayo niya na supaya maigin janaban naubos man siya na maigo na biiyan na siya sin bakay niya bang sadya ka nagniyat in pagpayo mo ka inayad to supaya maigin janaba kaya iba na lang simbagay sa intawa mo na may huyan wala siya bakas nakapag niya. Dahil hindi imian siya, asari na. Hinangon ko na lang niya, magniyat na, kung inpaigo, kung tulong niya hipag-igsin janaba. Atin niya, inpagniyat niya late na. Bukon siya before pa. Kapag paigo niya before, inniyat niya magpa-condition sa simbaran niya. Impangasumutay, maabakan niya, naangkat na igba in janaba, why? Karena, bukunin maksud niya na maigo, hangkan siya na maigo karena maigin dyan sa awang siya yad tuwa mo in na maigo before siya na maigo nagniyat siya maigin janaba niya pagpaigo niya pag-ig niya misan siya maka lurok sa dyan mabasa na yung kataan baran niya pa siya kay ma na kanya maigin janaba niya unuin nakapabidda hinang yan na mayin kan nakapaigo na isab siya in nakapabidda sing hinangyan to amo na iniya na siya tumbasan siya sin Allah Ta'ala depende ha amo in niyat niya depende ha niyat niya tumbasan siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na yasin biyad diin lang ta in paghijab in paghijab atawakan in pagniqab na
Aun yang kaimanan kababaihan. Naam. Aun kaimanan kababaihan maghijab atau akan magniqab sabab sin amunad tuin kahulatan sin mata niya. Biasanya mga kaimanan ng mga hula Arab yaon, adat nila maghijab. Maka ayib mabista ka nila yung babae ibiyong mukisanin, buhok iman bukong ito pangadatan nila. Sa aun niya ni sa babae maghijab tuod karna sin Allah Ta'ala ipagtabunsin aurat niya. Narain di in babae mo in nagtabon sadya maksud amunad yung adat nila. Iban sin babae nagtabon karna pangahagad iban amuin pangagadakan sin Allah Ta'ala malakong pagbidaan niya. In ini wayrun pahala niya. In ini dakulain karayawan mahasil niya. To'y bayta ini nagtirong sakalin ini way pahala ini om pahala in nakapabidda uno niya. Ha? An-niyya. Ang kandalong sing mga ulama, an-niyyatu tumayyizu bayna al-'aadati wal-'ibadat. In-niyat siya in mag-differentiate sin adat tabiat sadya in hinangta atawakan ibadat pun tuod pa Allah subhanahu wa ta'ala. Jayid? Nah, amueto in kahalgaan sin niya. In niya kalakihan before kita mag-ammal ibadah, before kita sumambahayang subay tuod kita mag-niya. Bima'na subay kita minalong pangatayanta in kita sumambahayang Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى ألم في القرآن قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لو سن الله سبحانه وتعالى فرما سن الله سبحانه وتعالى ولا نرى أكن ما نسيء من أما العبادة فالله تعالى bangkukun naam in pag-ibadat nila yaun mukhlisin aun ka-ikhlas aun niya law sin Imam al-Mawardi rahimahullahu ta'ala al-ikhlas fi kalamihim an-niyyah in maqsud law sin Imam al-Mawardi habayta sin Allah ta'ala mukhlisin ay bima'na bang kita mag-ibadat pa Allah ta'ala aun ka-ikhlas aun niyat alum sin pangatayan bukon kadto-kadto na sadya. So, kung may tako magsambahayang, sablaw mo muna ito yung kibiyaksahan. Yung sambahayang iyama, sambahayang makad-makad na sadya. Yan ito, bukumbihan. So, ibang kita kita asuhon. May ta kita magsambahayang, law mo piyarda akan ka, kung sinallah subhanahu wa ta'ala, hitunay ko ipangakad ka. Jayin, na malagbo syatta na mabayna, al-amrayn, malagbo yung pigbindaan sinduayan. Na, kina? Na. بيت سن رسول صلى الله عليه وسلم حديث رواية سن إمام البخاري نعم قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث إن كتان إن معنى سن حديث إنما الأعمال sabunnal tu lingkatan ammal ibadat yung pagbisaran dahil bima'an yung pagpuasa, yung pagsaka, yung pagsambayang basta katan, pagtakon ibadat innamal a'malu bin niyat bima'na ingkatan sin ammal ibadat hinangun mo suway siya nagsasabta ni bansin niyat suway aun niyat asupaya tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in hinang ang pagkitabiaytaan sin Rasulullah wa innama likulli imri'in ma nawa iwanin tiap-tiap manusia amurain madawhat niya amuin ammal kahinangan atawakan kemutangan niya amuin ammal amuin aun niat niya rin doon habang kita naghinang wayrun niat wayrun mahasil tapa hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala gamman makabuka arakala mahinang riya arakala mahinang sum'a pagparungog-dungog atawakan pagpakita-kita sa na iyadan billah. Tayyib pagkainniya
kalakihan, impangasuray po. Hawnuin, kuno kita magniya. Kuno kita magniya. In jawabin pagniya, suway siya before sin hinang. Before siya sin hinang. Before ko sumambayang, suway ko lagniniat na sila ko sumambayang. Before siya. In waktu last na tayo maunpay niyat, apabila muqtarina bilfi'l. Apabila in niyat magsabtan ibansin panagnaan rukun. Law in panagnaan rukun si sambahayang kuas sin niya munain magtakbiratul ihram. Na dahin doon na takbiratul ihram, paghulog mo sin takbiratul ihram, bang nag-abot, nagsabta ng pagniyat mo, iwan sin paghulog mo takbiratul ihram, tiyayma. Nakabot pa. Sa bangkaw nakahulog na takbiratul ihram, ang pakaw nagniyat, dahin di, wayna. Dahin di, wayna. Mafhum? Atin niya, in niya, suway siya before sin hinang, in last niya, deadline niya bang mga kato, tay maun, dahin doon ha panagnaan, magsabta niman sin panagnaan, ruko na muna in takbiratul al-ihram, bang kimuddan ng pagniyat, nakasud na asal ko pa, sambahayang ang pakaw nagniyat, inyad duri siya, tay maun invalid siya. Invalid siya. Toy. Impangasuray niya, in pagniyat, haunun lugal sin niyat, suway ba hikabtang, amin lang sin mga maasma, suway ko po magsalli, amin magsalli, maksud nila mo hilapal mo to. Imiyan ko, suway ko po, imiyan, usalli salata dhuhri, 4 rakaatin, ma'muman o ma'mumatan bi nganan mukatantun, ato abedi. In jawab, in niya, mahalluha al-qalb. In bubutangan tud sin niyat pangatayan. Hawnin lokal sin niyat pangatayan. In dalil ng Rasul sallallahu alayhi wa sallam, bayta siya hadith sahih, at-taqwa ha huna. Taqwa ha huna. At-taqwa ha huna. In real pagmabuwa, ka-ikhlas, amunan niya, yari na hindi lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yari na hindi hapangatayan. Na, karena inniya, hangkan siya rin hindi hapangatayan, sabab Allah subhanahu wa ta'ala rain, makaingat ka. Di kaingatan sin malaika, di kaingatan sin manusia. Bang sawpama in niyat, kimuddan ha, hibal atawakan ha, hadila, na kasinguran sin mga munafiqin. Pilasad dyan mga munafiqin, mga magbisarapan na, mamuin, tao nagmamabuka pa Allah Ta'ala, kaya walang mga tagapungot, nagkakamis pa yung kaya, walang sa, inhalong sin pangatayan, long sin, bahasa, mga kamasan, long nila, unutan, bingit long ni inhalong, unutan, lansukin hawa, biyad ka, inhalong long niya jangat atawakan di amad tuwing. At inya bukon, marayo. Na, ang kanda niya yari siya halong sin pangatayan. Bangkaw nagniyat na. At inya bimana, timagbak na ba pangatayan mo, ikaw himi ng sinyaon tayo man. Misan wayroon na pagsali. Sa uning patagbakon mga pangatayan. Alaka na yung tumagbak pa pangatayan mo, isang mga kandisal makasuk pa ito ang mga bawul. Unang tumagbak patag daw sin mga ulama in syurut sin niya tuwin daw. So ay sa ini sumandong at tawakan maniya. Isa. Naam. Al-qasd. Naam. Muna al-qasd. Ikarwa niya at-ta'yin. Ikarwaniya at-ta'yin. Ikatuniya al-fardiyya. 2.
لوسن ناظم مطبق دمن الفقه هي سائلية عن شروط النية. نعم، القصد والفرض ثم الفرض القصد والتعيين ثم الفرضية توصل القصد منمنا النية سوي أو القصد بمعنى مقصود كوتون ولا كون فورسي من سن هنانيا دين سيها pangatayan mo to. Na, ikaruan niya التعيين سويمه توتال هتغلا تعيين unin sambahayangun mo yaun fardu atawakan najar atawakan qada atawakan i'adah atawakan sunnah. Naam, suwaymo ito hila al-qasdu wat-ta'yin wal-fardiyah siwayman hibayta mo bang sambahayang yaun fard atawakan sunnah. Naam, bang sawpama siya fard hibayta mo bang siya fardiyatu dhuhur ظهور ka atawakan asr atawakan maghrib atawakan isya subayad to ano musim pangaten bukun ka magniyat sumambahayang niyat na sadya uno na mo dari inya magniyat kita halaw musim pangatayan ta halaw musim utay sambahayang unta zuhur na'am fardu lillah ta'ala. Nah, so mo yan tingkari asalinya jayid mafhum impangasuhi kahwa unubain hukuman sin hilapal pasya hilabtik sin nila. Mabilang ba siya bid'ah atau akan dia? Nah, muna lang sin mga ulama in paglapal sin niyat mustahab. Lang sin mga ulama although bukun kata ng ulama sa aunding ha mga ulama in inyan in lapalun sindila kabtawun sin amuin sin simud in niya in yadto mustahab hati sin mustahab hinang marayaw meron sa labiluha na naam atawakan liyusa'ida al-lisanul qalba asupaya lang sin mga ulama ini katabangan sindila in pangatayan ha pag-concentrate asupaya kabalikan katabangan sindila in pangatayan labiluba na hamasa amu in mataud ligap sin manusia unsan minha ligap sin manusia mo pakay niya misanin niya na nagsasambahayang dukayon din mga magpaka-experience ka mga yon kamo imilingkod magtahiyat na kayan ko bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin mawasa mo fatiha kaya na ko mga walang dali na astagfirullah magtakot bako magtahiyat liqa ganda pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala manu siya nagbibidda-bidda iman nila hamasa min mataudtod kaligapan mo mataud din halong sintikilan min usahin anak in pagluting katan pag-iskul lang sin mga ulama wayrun salla niya in hilapal sindila innihat supaya katabangan sindila in pangatayan sa ayaw sadya kita inyan in pagsalli in pagniyat amin hipaglapal sindila wajib dahil hindi ito bangi okay? Na bangkita imyan wajib na rin dili siya kudala karna in mahalluha in lugal pud sinya tawno apangatayan bukun siya hadila indila alamat sadya sin halom sin pangatayan kandalong sin syair innama ju'ila al-lisanu ala al-fuadi dalila hinang sadya in kabtangan alamat bangunin halom sin pangatayan mo sa bukun sin lugal na kinadto impangasuhin niya at magkabalos magkapasawin niya bangkanin magkapasaw magkabalos so ay pasuon balik check la maksud ko nito magkabalos lang ta in dhuhur ni sangang kutag duwa tunga isagang po pa nagniniyat na siya ko lang sin pangatayan mo sumambal
Pag-abot sin 12:30, diretso na dyan ko timindog, naghiklad, Allahu Akbar. Kaya ko, ay ako nakaniyat, umaniyat ko. Sa katumtuman mo na kapag niyat ko ni sinisagang po ba? Iniyat sinisagang po, nabaklos na ba? Banggan. Banggan. Iniya lang si mga ulama, di siya magkakalos. Kung siya mapagkaw mamabaklos, na bahilang ko. Sa inlabi marayaw, indaran siya tiyutumtum. Indaran siya tiyutumtum. Na sa along sin mga ulama bang saupama inlugay sin pagniyat mo. Although mahunit sa inimbeni maghapin, sa arakala maghapin. Inlugay sin niyat mo, malugay na impyag awatan sin niyat, iban sin hinang, yadlawan pa. Ayan yan, tulit na tayo maunsuhin na kita makapag niyat. Ba, sabang mga hangkajam, na parwa dyan, insyaAllah ta'ala yan to, bukod na siya bid-din lang sin bahasa. Na, wala hawla wala quwwata illa billah. Idan panagnaan inniyat kalakihan tudhaw no ha pag-ibada. Na asupaya sa kapahalaan damikyan ha akwal ha pagkabtang makalamod na rito yung hinang. Yung pagyanong kulit ko ni hinang kabtangan iban sin himal aksyon kung sin bara. Damit yan magkalakihan day sa niyat inhinang mo yung daily routine. Niyat mo supaya mahinang siya pa, mahinang siya ibada. Impagtug in siya adat si manu sa ingkatan, manu siya magtug. Sabang kau nagniyat impagtug mo yan supaya kumusugin baran mo mag-ibadat pa Allah Ta'ala kung basan sin Allah Ta'ala ipag tug mo. Ipag-exercise, paghinangon sin katan. Sabang kau nagniyata supaya kumusugin baran kapag ibadat mo pa Allah Ta'ala, kung basan ko sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, ilan magkalakihan siya niyata supaya siya ma-divert, ma-convert siya pa ibadat. Amura hindi magkalakihan niyat nausin mga ulama, amoy mga hinang turuk, iban sin safasiful umur. Naam, turuk, يوانسن سفاسف الأمور تصل بعد قليل عندي درس نية رئيسية مag kabatos nutat tinasabot ko nas hindi magkalakihan niya hindi na magkalakihan niya tamuin mga parakala turuk iwansin safasiful umur kunin natin sin turuk na bukun turuk ang magturuk yaon turuk jama' sintar kami mga pagtinggalan katan. Kung naman yung pagtinggalan si Muslim yung tiyanglangan kaniya riba, paglimot, manghit kataan siya ng manghit na di na ko magniyat amo inlong mo yan ikadtuta di ikaw magriba o nag-offer kayo magriba na bukod na required kayo mong imiyan pa kaw nawaitu an la hindi ako ala ta'amal bil riba magniyat ako di na ito magkalakihan magniyat karena misan ko magniyat asalin niya di ako sinallahu ta'ala pa tinggal na di na magkalakihan yung mga tuhok niya karena asal tuod pakatinggalan ka na aun niya timan sinway-sway tuod tinggalan damit ka rin mga safasiful umur ang mga hinang wayrun daway pus niya rin na magkalakihan niya kasi mga maglura tabiya yaon nako mga imyan mangkusong mga lumura nawaitu an absuk niyat ako lumura lillahi ta'ala ako di na kumakalalin man kuning katan sinhinang akala kong sumud pa aun kumuan pa unyo innamal a'mal katan hinang sambil mga bukod wayron na naman din mafhum na amayad tuin panagnaan rukun sin sambahan kon ثانيا جغين كتاب فصل وأركان الصلاة 18 ركنا النية والقيام مع القدرة ومن معنى سن قيام إن قيام مصدر سن كلمة قام يقوم قياما نعم إنك تندب تمتندب pagtindog
Qiyam, masdar. Pagtindog, hasamba, pagsambaha yang fard. So, natanyo na nun, fard. Fard yung pagbisaran. Karena nga sunnah, jari ko misang kulining. Pagyanon dahil di irukun sin pagsambaha yang intimindog, hasambaha yang fard, naam, wajib iban rukunin subay tumindugin magsasambaha yang bang aun kudra niya. Bang karausan niya. Yung kudra, bang amin aun gaus niya. Na, bang aun gaus niya. Sa abang sa upa, matauna sakit, tauri makaraus, uno-uno na yung riso na mintay maun sin syara, jari misan siya sumambaha yang fardo nagliling. Jari, kaniyain, sumambaha yang fardo, misan siya nagliling. Ayaw sa jabe sing kaywanan pagkasakupan ka. Naam, naman di mga masub, magdali ng Quran. Ano siya, maglingkod sa mga masjid. Aung tuod kasakupan ko. Bang mag-meeting iban sin tao, mga saong iiyaw, mga tujam nagtitindog, di isang mga paglaulog. Na, amuin kusog, iban sin kamdos sin siki, mambiktis niya. Sabang sumambahayang na pa Allah Ta'ala 5 minit, limingkod na kuma na lilingkuran mo. Nanya tuloy makadya. Alam sin 5 minit, kumaluk ko pa Allah Ta'ala, di mo kakausan timindog, tuja pag-meeting nga ni Mansinta o makatindog ko, nanya to, di tayo mo sin siya. Dito tayo mo sin siya. Sa impagyanon dahil di mang sopa ng mga tao, guide dito makatindog, jihari ka nila sin siya, kaluhay sin amuin, may Islam, dihilan sila chance, iban sin amuin himinang sila, limingkod sila pagsambahayang, misan siya fa. Aw hambuk sahabay nga niya Imran ibn Husayn. Nasabot hadith الصحيح البخاري كان عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير. إن عمران بن حسين لو نهمبوك أدلو يدنا كسين سكت بواسير. Tanim sakit bawasir, jamak sin basura. Kung sa basura kan basura. Na, imbasura atau akan bawasir, bangka tuwaya unamuin ano? Al-Muranas. Al-Muranas. In Al-Muranas, naam, doon siya halo amuin guwaan sin najis, siya madto gumawa di mamunto, di siya mun lara pulayan. Na bangkaw timindog sumud palaw. Bangkaw limingkod tumandaw pahwa. Kina bawas. لو سن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسي. نعم. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. يا سمون الرسول صلى الله عليه وسلم بang بيد من pagsambayang niya o nokte mangitanam niya timindog usa on sumud o gumwa bukon siya matanam. لو سن الرسول صلى الله عليه وسلم sabda niya فقال صلي قائما. صلي قائما. Sambahayang kau nagtitindog. فإن لم تستطع bang di mo na kaya timindog, naam, sakit na katawa uno na, faqa'ina. Dahil limisan kau, liming, qu'ud, qa'i. فإن لم تستطع فعلى جنب. Bang di mo pa kaya limingkod, misan kau kimukulang, naam, hakukulangan, makajari lalong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, giyanapan pa sin riwayat sin Imam An-Nasa'i law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda niya fa in lam tastati' fa mustalqiyan. Bang di mo pa kaya nagkikimikid ka pakid mustalqiyan. Atin mo biya ano ba yun? Mustalqiyan mo taykod mo ha limihan nagdaraya ingkain na nagkikid pakid. Bang di mo pa kaya misan kaw daraya la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. In Allah Ta'ala di niya kita mong pahinang sin hinang bang bukon halom sin amuin kakausan.
Na. Sambil lang si mga ulama, bang di mo pa kaya limin, nagkukulang, nagdaraya, na di na ko makahiwal, misan na kuman mata. Sanda kuman mata. Na. Sambil lang sing kaiwanan bang kawa mo in malumos, ang payabutan ko sin waktu, tamo na sin 12:30 na yaon na ko nag-uno ba ini. Ang kakamba-kamba halom sindagat malumos na kaw, bisan na kuman pasandungon mo ni kaw si masambahan. In mahal ka, wayroon reason sin Muslim tininggal si sambahan. Zayed, wayroon reason sin Muslim tininggal siya sin sambahan. Idan hikarwa rukun al-qiyam ma'al qudra fi salati al-mafruḍah fi salati al-mafruḍah. Untumanyo in qiyam dahil pagtindog. In hatausog in qiyam amin nagbibihan. Duhai. In qiyam nagbibihan, qiyam tausog. In qiyam ha'arab amuin nagtitindog. Suway tuod nagtitindog. Insyaallah subhanahu wa ta'ala patubtuhun tanyo na rin harukun hikarwa balik biidnillahi ta'ala kuntinyuhun tanyo in rukun hikatu amuna in takbiratul ihram iban sin qira'atul fatiha iban nasin kaybanan insyaallah subhanahu wa ta'ala wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.